Belinya dia megadi meninggalin adi. Dia stun berat kerasa mepisahan ngajak adi. Kalku diam tesuba pemutus ragan adi ne nagi palas ken beli. Den adi sesaine nyambatan tresna mejanji lakar sadia mengayahin dewe beli tenguda kekene jani dapet beli ragan adi ngajak wani alena. Den adi sesaine nyambatan tresna mejanji lakar sadia